uyu munsi tujya kubabwira abakobwa bakunda abagabo nk'urukiko. Mana yanjye we nakasamutwe pe. Umukobwa wa gatanu turasangwa bita Julienne. Uyu we rwose umva na miliyoni yayiguha ariko kunde ngo umurongore. Akunda abagabo bikomeye cyane. Ku mwanya wa kane rero sasa turasanga Louise noneho yagukunze akagukunda. Umva ibyo byose yabigwa n'ibyo wabo yabikwibira n'inzu y'wabo yayikugurisha. Ku mwanya wa gatatu turasanga uwo bita Claudette. Uyu we rwose umva yakubaka inzu n'ikibanza, agasiza ikibanza kubaka n'inzu kugira ngo ukunde umusabe, kuko akunda umugabo kurenza abazima n'abapfuye. Ku mwanya wa kabiri tugiye kwasanga Berize. Berize niyo wamubwira ngo ari ukugira ngo umukunzi wapfe no kugira ngo mama wapfe. Yavuga ati umuryango wanjye wapfa ugashira ariko agasigarana umugabo. Ba Berize rero uzasanga bakunda gusenya ngo umva ku myaka 40 abamaze kuba mu ngo 6. Ku mwanya wa mbere noneho akunda abagabo, umva nubwo wamwitishamo miliyoni 10 n'umugabo yakujya ko umugabo ari wo mwiza. Muri comment yewe ukane subscribe mwari muri kumwe n'Amahumbezi Comedy afatanyije na Power Comedy.